Welcome Nuuk. See you in Nuuk 2016. Just walk down to this lake right here and Ukiuqataaseq qaammatillusisamat qaangiuppata marsimi 2016-nimi issittormiuqatini unammigunigit ajugaanissani siunniuppaa na ukiumanaavikiim ilaagam pissittaarnerni ilaanikuunginnam qitigayornikuugami taa mannakkupiaqersarluarnerullugu tamaviaarulippu Bent Jacobsen 22-nik ukiuqarpoq pingasoriarlunilu Arctic Winter Gamesimi inuitsimersuutaanik unammeqataareerami 2016-nimi sisamassaa unammiuarnissaminut unammeriaatsini aalaingersimasuni uyaminnannissaminik siunniussaqarpoq takkuasiullertuna pingasut pikkorfiinerusakka takkuasiunniunniarsarissuu sunarpat Juan Henry assam adaatim tungalluni taaqummupuusaa appaan assamattorlugu taa airplane timlartuusarner taawal puisiusarner Nuummi inuitsimersuutaanik sungiusaasoq Kim Rosing nunarputsinnerlugu Arctic Winter Gamesimi unammisussanik toqqartuisussaavoq nunatta inuitsimersuutaanik unammisartuisa ataatsimorlutik angusassaannik aamma siuniussaqarpoq Nariutiga appau tullisaanim Arctic Winter Gamesimi tamakkiisum naammasinaan minnerpaammarlu Pikkorna tallima pingastallima kornannissinnas Timersoqatigiffit kattuffiat nuna tamakkerlugu aamma anguniagaqarpoq Tässä ujammi kingulliit 2013 pissarsiaan naqartu 60 taawa anguniagaarusupparput 2016-nimi 70 sinnerlugu anguneqassas Neriutigaarput timersoqatigikkatuffianingaanniik medalja anguneqarsimas kingulliit angussallutigit angusarissаарnerussasut timersertartut taanna soorunami tamattu peqatigilta anguniagarasinnaarput kaammattuinikkut ataqatigil saarilluarnikkullu taavalu taaqernittu kaammattuinikku sungiusarluarnerunissami Arctic Winter Games 2016 tungaana Nuummi inuitsimersuutaanik aallussisut sapaatip akunneranut marloriarlutik ukaliusap atuarfiani sungiusartarput Arctic Winter Gamesili suli ungasimmat sungiusarneq allamut sammigallarpoq Tasukiyukiunsiiraasartut
туллисаанам пиарасарлут ааллартиканнаартарпут сунгисарнертик qaffasinnarpaan kaluksan piginnaasatik атаавартииннерлу Nunatta Arctic Winter Gamesimi peqataatitaqarnera timersoqatigiiffiit kattuffianni ataqatigissaarneqartarpoq 2016-imi aamma taamaattoqassaaq Wait timersornera tungaatigu imaapo timersorikattuffi uitnaam tikeraasappu kalalnan aaqissorneqaaruort timersortartut maanpulaasappu ui immikkut aaqissoratik timersoqatigiiffiillu akunnerminni peqataasussaanik toqqartuissapput kattuffi taakkua aqutarissavaat timersortartutik nalunginnerua kikkuunersut taavalu qano inissisimanersut taakkua ilisimavarput nalinginnaasumi kiammarteqarnau kingorna pikkorissiui nerullutik taavalu piukkus saminni toqqartuisarput taakkua namminartoqqartuereeraangamik peqataasinnaati taasu amerlassusaat ilisimareertarpai taakkua ааllaavigalui toqqartuisarpu uautsinullu nalunaarutigala Inuitsimersuutaanik unammisartut nunatsinnit peqataasussat inersimasut arnatsisamat angutillu sisamat aamma inusuttuaqqat arnatsisamat angutillu sisamat aappaagu kimruusingimit toqqartorneqassapput tamatumalu pinginnerani sineriammut angalaassaq das ukua nerutiginnerpa sinerissamit inuusuttun annerusamik soqutiigunikku periarfisatorluassagaat nunarpsinnerlu takutittinissamin timersornera tungaatiu taa akingutitaartorner ilaajuannaam ikingutinnutaat takkuussuuttussat unamiartornaa tamas nuannertuannertakoqqinner tamatum ok inuusuttun 1990 mingaanniit qummut inungornikut soqutiginnikkun timersuun ааллуккусуккуникку ааллунниарлису Inuit timersuutaat Arctic Winter Gamesimi timersuutigineqartussat faamtaniusut ilaginnarpaat timersuutit unammissutigineqartussat tassaapput sangusaarneq inuit timersuutaat suloqarneq basketball biathlon ujakkaarluni ooqattaasarneq biathlon sniiskuulerluni ooqattaasarneq ujakkaarneq intiaanerit timersuutaat ishokerneq illup iluanu isikkammik arsarneq snowboardserneq sniiskuurneq nerrivimmi arsaaqarneq volleyballserneq aamma paaneq taakkunangatsimersuutit tallimat 2002mi nuummi Arctic Winter Games-eqarnerani unammissutigineqanngitsut 2016-imi unammissutigineqassapput nutaaput basketball nutaavu tauraama ukua biathlonni tas ujakkaartat ааllaasilertin siseraatilertit tauraama snisku siseraataqarnatin kisataakua apummut asertagaat atsiakkalaal naliuaa kisa sniskuupput tawa paaneq nutaawaama taanaam suullapaminger saasortaava ishookerners tallimorivaat
nuummilu ishoqertarfeqanngimmat eqalunni nunavumi ishoqimik unamminerat ingerlanneqassapput taamaammat allateqarfimmiut eqalunnut isumaqatigissusioriartorput eqalinni ismaartiiniarnerit kommunimut taaru narakkersuisunu taakani kommunimut tas attartinissartimersortarfian ishoqarfissaat marliigami immikku taakua inissippun inaqarnissaat neeseqarfissaallu aama taaku ismaartiiniarniku taakani aama inissiliivik tas taakua tauraam kik taakan suleqataasinnaaners suleqatigis aaqqissarnerit maangaani attavissarpu ni ataas aqunnissaat taakaam oqal sammiartersmavat sammivaat aam taawa inissikkiartorpu taana taamillun tassa eqalinni piaasarna aama pangitsim ingerlugu I'm going to show you a classroom, the kitchen, and the gymnastics gym. Yeah, okay. Yeah, Klaus just checked out the markings for FIBA, and they're already FIBA consistent. Seating for 100. Yesterday was if I have any firearms or ammunition in my luggage. Det vi har ikke mere med kartoffelmos. Den kan godt få nogle persilleroller, blomkål eller broccoli eller gulerod. Yeah, well, then it depends on. They're making some preparation for the lifts and the slope over there. You can see all the mud or dirt, whatever. Right. Yeah. For big air. Yeah. It would be for big air. Yeah. Probably, yeah. Yeah. Oktober qitteqquttoq Arctic Winter Gamesip International Committee nuummippoq timersortartut kultuurilerisut aaqqissuasullu nunanit qulingiluanersut 1700-rut missaaniittut 2016 imi marsip tallimaaniit aqqarnganut nuummiissapput kayumissuttiminni ikiuttussat 1500-runit ikinnerungitsut atorfisaqartinneqarput taamaammat aaqqissugassat ataqatigissaagasallu amerlapput. Formålet det er at se, hvor langt komiteen er kommet i arbejde. Den lokale arbejdsgruppe, som er nedsat. Og vi skal følge planlægningen, og vi skal finde ud af, om der er steder, hvor atleterne kan sove, om der er sportsfaciliteter og hele planlægningsfasen. Der skal vi hjælpe dem, der arbejder med tingene, sådan at de kan finde den bedst mulige løsning, så vi kan afvikle et godt Arctic Winter Games i 2016. And now I think you will see why. Unammifissat ineqarfiit nerisarfiit allallu atorneqartussat misissuataarneqarput siulittaasorlu takusaminik iluarisimaarinnippoq. Det ser vældig flot ud. Der er nogle meget fine faciliteter i Nuuk. Der er meget gode idrætsfaciliteter. Og vi har været rundt og set nogle skoler, hvor der skal overnattes, og har mødt et meget venligt og imødekommende personale, som er klar til at arbejde med på, at marts 2016 at det bliver en festlig uge i Nuuk. Det er de 4 områder, hvor vi er nødt til at hente dommer, eller hvor at ALG er hentet til. Jo. Allateqarfimmi timersuutinut aquttisup Klaus Nielsenip timersuutit faamtanit ataatikkut unammissutigineqartussat ataqatigissaartussaavai
piarersagassanilu annertuuni suleqatissat pingaarutaqarput. Det er bare for at sikre, at det er en tiebreak-procedure. Ima timasri kattufian pisorta qorarsiwa. Taana tommoit artiguina gamesen tommoit oqaltiuarput sorliit qallunaannaanigaani maan skandinaavialingaani pissarsiarasinnaanaqarpat ui kalaallan tamam piinginnatsi sort basketball timi ujakkaanam aalaasersiorluni biatlonni tauluppaana sortaakua nunun avannerlunut apersiitiisimaamik assorutiinnissimaamik taavaatim sorlarpia amiatiinerippu sammiippu Jeg har jo, hvad hedder det, forstanderen eller rektoren, var han i Campus Guetta, eller hvad det hedder dernede. Han skulle være... Basketballdommer? Han er basketballdommer. Nå? Det er, lad mig fortælle. Nå? Så det kan være, at han skal prøve at hentes op. Timersuutit aallunneqarpallaangitsut 2016 iptungaanut siuarsagassat arlaqarput. Det har været en rigtig god mulighed for at gøre et eller andet. Ja. Og hvis de der om ambassaden, de siger OK for os at sende en op, så bliver det højst sandsynligt i april eller maj. Jo. Det er det, jeg har sat til, at det skal være. Ikke? Basketball til mig. Nu der er jo arartiniku ampeqata ukimanna artikuina gamesim Fairbanksim alaskami. Der går Bjørnsson nishat annorpaamik ingerluar saniatiut aama artiksport dine games Inuit games i am der går Bjørnsson nishat timarsut i dag ingerlaarnik immik Bjørnsson ingerluar am tassani. Timersuutit nunatsinni atugaavallaangitsut ilagaat basketball. Timersoqatigiiffik ayagaq 2007 pilersinneqarpoq. Taggulu hansluinip atuarfiani sapaatip akunneranut marluriarlutik sungiusartarput. Vores klub har noget ekspertise inden for basketball, som vi kan dele med Arctic Winter Games. Blandt andet om det tekniske setup, linjerne på banen, og så også bare det at være en del af Arctic Winter Games. At han har fundet en komitéformand, og så kan vi så hjælpe til i komiteen med den viden, vi har om sporten, både i forhold til regler, men også i forhold til alle mulige andre små detaljer. Så det var egentlig en koordination af det, som vi fik aftalt, og vi fik delt nogle kontakter, sådan så vi er en del af det. Vi vil selvfølgelig gerne gøre vores til os at hjælpe i forbindelse med Arctic Games. Timersuutit famtanit Arctic Winter Gamesimi unammisutigineqartussat tamammik immikkut komiteeqarput siulittaasaqarlutillu. Timersun suliariwa maan illumingaani. Sia timersuut assingit 15 ipun. Tautaak 15 tamaim ataasikku suliarisinnaagиннак tas imaapo assarsiitiisinnawa timersui kalallunaani pissartangerniunna 15 ingerlanerartisam ataatikku. Tau ataatikku tamam aaqqissorsinnaanginakka. Tamaatimik ikiartaqartariassaama komitiini timersuut ataasiakkaarli tamammi. Inissitserliita taaksulissap taua sort allunaasat suliaari taut ilumut piffissamut suliassa suliaanaqarpa innaamassissappat. Tas taan pilluutas komiteeqarpuut timersornermi. Basketball Arctic Winter Gamesimi unammisutigineqartartunut allanut sanilliullugu nunatsinni aallunneqarnera annikinneruvoq. Rent niveaumæssigt, der er der ingen sammenligning. Altså, Grønland er langt under. I Canada og USA, det var kun kanadiske og amerikanske hold, som vi mødte til Arctic Winter Games. Jamen, der er det en fundamental del af det, som de har lavet gennem det meste af deres barndom. Altså, de har spillet basket fra de 6 år gamle, og de kanadier, som vandt turneringen, de var alle sammen 18 år, så de havde spillet i cirka 12 år. Og hvor mine drenge havde spillet i 18 måneder. Så det kan overhovedet ikke sammenlignes i niveau.
Taamaamat ukiormanna marsimi Fairbanksimi Arctic Winter Gamesimi anguniagassat biviusorsiortuunissaat sungiusaasuata pingaartissimavaa. Jamen altså, jeg gik ind med den målsætning, at jeg ville prøve at tabe en kamp med mindre end 50 point. Og det var fordi, at jeg vidste, at modstanderne de ville være så meget bedre. Så vores mål, det skulle være, at vi skulle hele tiden have intensiteten oppe. Vi skulle altid kæmpe. Vi måtte aldrig give op. Og vi skulle fortjene at være der. Altså, vi havde fået rigtig meget støtte herfra, økonomisk og på anden måde, til at komme til AVG. Og det er ikke noget, hvor vi så bare kan sidde og sige, nu er vi her, og så når så kampene skal overstås. Tværtimod så var det, at kampen det var noget, hvor vi skulle fortjene den tur, som vi fik. Og jeg var utrolig stolt af drengene, på grund af, at de gav mig altså, det hele. De prøvede virkelig at kæmpe for det. Så på den måde kan man sige, jeg opnåede ikke min målsætning i forhold til pointmæssigt i kampen, men jeg opnåede min målsætning af, at i den sidste kamp, der satte vi et specifikt mål for, hvor mange point vi max ville tabe med, og det slog vi. Og det var en helt fantastisk følelse. Det føltes som om, vi havde vundet kampen, fordi vi havde opnået det. Det havde været en kamp, og det var også tæt på. Jeg kan ikke huske, om det var 2 eller 4 point, vi var fra. Basketballertartut 2016 imi Arctic Winter Gamesimi unammeqinnissaata tungaanut anguniagassat annertuut arlaqarput. Men at få kamperfaring er jo nærmest umuligt for os. Der er ikke andre klubber, vi kan spille imod. Så kamperfaring og spilforståelse er helt klart en udfordring, som vi ikke nemt kan løse. Og vi vil jo prøve så godt vi kan her i klubben og gøre nogle ting, men der er en grænse for, hvad vi kan, fordi vi har ikke et budget til at sende drengene til Canada eller Island og spille kampe. Og det er ikke en anke, det er den realitet, vi lever i. Men jeg ved ikke, det må vi tage, som det kommer. Basketballertartullu pikkurinnerpaajungikkaluarlutik tunniutiinnertanginnertik pillugu ukiormanna Arctic Winter Gamesimi ataqqinaqarlualerput. Jeg var rigtig stolt af mine drenge. De gjorde det godt, og det var de kæmpede hele tiden, uanset hvad scoren var. Det var det, der var vigtigst. De viste, at de havde konkurrenceånd, og jeg ved, at de vandt modstandernes respekt. Jeg fik rigtig meget ros fra de andre trænere, som jeg kunne give videre til drengene, og sige, at de gav aldrig op. Og det er den der kampånd og den velvilje til at spille, uanset hvad scoren er. Det var utrolig vigtigt for os. Taakkulikisimik maluginiarneqaratik nunattapeqataati taittamarmik timersortartorpalarnermikkut ataqatigilluarnermikkullu nersorniarneqarput Hudson Trophy 1978 tunniunneqartalermat 2014 pingajussaa nunattinnut tunniunneqarpoq. Nunarput kingullermi maluginiarneqarpa aama Hudson Trophy pissarsiariutsiu tassa taanna kinguneraniku unammisart nunatsinningaanneersut takutitsilluartarmata unamminaunalaani taulu tassami kammagilluarnikkut taulu timersornaru aama oqariartuuta takutilluartarmassukusanartum. Arctic Winter Gamesillu tullissaa ungasiaraluartoq piareersarlugu aallartererput. Tassamassakku piareersarpu amerlasuuni amerlaneri aamnalungereerpa kikkupeqataatissannarlui kisiannisoruunami amerlaneri kiammartoqaarneru kingorna taaguiniartarpu pikkorinnerpaani immaqalunniit piukkunneqarsimasuni kisianni tassa timersortart amerlaneriit tassa aallarteru piareersarti pikkorissarti assiingitsunillu aama sungiusaasut assiingitsu am pikkorissaleroorsunalungilara taavalu aama
налилисарту тасса тормуйусарту аама инериартор тиннеқарнissaat сиунертаа тас тунгаанут сунгисарнер налигиннаасум ингерлассаппун таава киемин кием такоқартсаасоорсорлиануку пиуккуннерсиннаас таа илисмасаарисиннау киккут имаатторсинаанерлу танаммен имаатторумарпа эммен пиумаффина аннертусиннаарма кием туллианут сунгисарниссаман фамтанами кием теңерланеран аалиангинерпаусаасоо киккутоққагассанерсу. Lige nu der er vi i gang med at starte en ny sæson op. Så det kører faktisk på et lidt andet plan, end det gjorde, da vi trænede til Arctic Winter Games i Fairbanks. Hvor at det sidste år, altså den sidste sæson op til, der kørte det meget mere sådan specifik træning for drengene, hvor de også fik trænet lidt kampsystemer, og de kom ud i nogle situationer, som mere lignede de kampsituationer, de ville komme ud i til Arctic Winter Games. De fik lov at se, hvordan fuldbanepres var og sådan noget. Så der var spilforståelsen et meget større fokus, samtidig med, at kondien er det absolut vigtigste. Så længe de kan holde sig i form, og de kan blive ved med at løbe med, så har vi en chance for at spille konkurrencemæssigt basketball. Inuit timersuuttaannik aallussisut uterfigeqqilaaruutsigit timersuut inuummut imminut timimut eqqarsartaatimullu unamminartoq aallussisunit nuannarineqarluarpoq 2008 ma juunina juuli naartulerto timersuutin allanut akuunikungisaannaarmarlaannusorlu arsarn ajorpunga sorlumakkunin ta angallarsimariorl ima ataataga uiaviisinatuarto ima tassanganoqarfiataamin erni una timersum ilangutissuuti so ini pinguataatagullu tahua ayumisilissavara soorl ittuutorussuunikugum arlaan timersuutin ilaarusussanan kisian pikkoiffeqarlu tainui pinguataa misilikkak taamanikkulaallutillerpa Aamma kimruusinglimut ukiut 20-tinnerlugit timersuummik aallussisumut maannalu sungiusaasuusumut timersuutip nuannequtigaa imminut unamminerumman immin inuttut unammineru piginnaasat sungisarnaatamaas imalun unamminaatamaas qaffakkiartorneraan unammeqatin ekiortitut imaattortaqqanna inissittaqpun apequtaatinnu иллорапсумингааннернерсималун нунасумингааннернерсо экиоqatigittaqput qannorportunerusum tukersisinaaners uniulaarsimappu pissinnaaqanu iluarsisinaanерсо taan nuannequtigaa ataatsimorlun timersuutit ingerlakkami Arctic Winter Games imullu peqataareersunut tullissaa takorluuruminarpoq. Altså, selve linjerne på banen vil være de samme, og kurvene vil også. Vi har en rigtig god bane og gode kurve af internationale standarder. Det, som der mangler, det er et scoreboard, altså simpelthen en tidstavle, hvor vi kan tage scoren på, og derudover så er der 24 sekunders ure, som vi ikke har. I forhold til selve turneringen, der forestiller jeg mig, at der skal være 2 bænke og et dommerbord. Og umiddelbart vil jeg forestille mig, at man satte det på den side, men det kan jeg ikke vide. Det er jo op til arrangørerne. Men på den ene side vil der være bænke og dommerbord, på den anden side kunne jeg forestille mig, at der bliver legnet nogle stole op, og eventuelt også hernede i enderne, hvor vi har relativt god plads. Men det at få plads til tilskuere er jo selvfølgelig en udfordring, i og med, at det er en skolehal, hvor der ikke er tribuner. Men jeg forestiller mig, at det er noget, som bliver løst hen ad vejen. Nuannertoriorussu Arctic Winter Gameserluni soorl inuppassui allatakullugi unammisartut soorl tamaan kiimiraangatta inuit takusarpugaam pikkuattu kisianni allamiutaam
pikkoittorusiam takulluunuinnertorussuu kammattaaraluu taawal inut ilinniarlu unammisartu takoqqinnissaai taa kammalaatiuam takoqqi ilaassappat takoqqillui taanikkussam ilaasangikkaluarumalua qilanaarnarseripputikittussa. 1, 2, 3.